U zdravstvenom centru Studenica na odeljenju pedijatrije okupili su se danas članovi kluba američkog fudbala Royal Crowns kako bi mališanima podelili skromne novogodišnje paketiće. Deca su najprije bile iznenađena ovom posetom, a potom oduševljena poklonima koje su dobili. Pa što se tiče paketića, spremili smo razne, ima tu i odeće i obuće, nekih bojankica i tako, sve što deci treba, uglavnom. I ovom akcijom još jednom su pokazali da su društveno odgovorni klub koji je u proteklom periodu dosta uradio za naš grad. Trudimo se da našem društvu i okruženju pomognemo što je moguće više. Pre par godina, kada je bio zemljotres, ako se sećate, imali smo akciju sređivanja domova nekih porušenih. Kada je bio veliki sneg, imali smo također akciju čišćenja snega. Tako da to je neki naš doprinos društvu u kojem živimo i zajednici. Za kraj, jedan od kapitena Crownsa, Darko Tripković, poručuje svim klincima da od malih nogu krenu da se bave nekim sportom i da se kroz treninge najbolje napreduje u fizičkom smislu, a svakako i psihičkom.